Сугыш беткәнгә дә 77 ел узып бара. Аның сары сагышы әтисезләр йөзендә. Алар сабый чакта ук ятим калган. Әти сүзен әйтергә тилмереп яшәгән. Бәхетле балачакларын сугыш урлаган авылдашларыбыз. Без аларны сугыш чоры балалары дип йөртәбез. Бик яшь килеш коточкыч сугышның ачы хәсрәтен үз җилкәләрендә татыган сабыр йөрәкләр шул алар. Без бүген сугыш чоры баласы булган авылдашыбыз Хусаинов Захирдин абыйда кунакта. Захирдин абый, үзеңнең бала чагың турында китегез әле. Мен 1937 елның 28 июлендә шушы Теләче районы Искедер авылында туганмын. Сугыш башланганда миңа 4 яшь иде 41 елна. Шул 41 елны без перевод ителеп Владивостокка киткәнбез. Артем дигән шәһәргә, Артем шәһәреннән 50 километр Ворошиловский районына. Шунда баракка килеп урнаш юлда барганда сугыш башланды. Хәзер безнең әтиләр борылып кайтып китәрләр иде. Перевод ителгәндә акча алганнар. Акча беткән. Тегеләргә акча биргә юк. Вот шунда барып урнаштык. Общий баракка барып урнаштык. Общий барактарда яшәп ятабыз, сугыш бара. 42 елны без семья белән кайтып киткән монда. Илдә сугыш бара. Biz bir ay товарный вагонда шунда кайттык. Товарный вагонда. Беләсеңме? Әтине кайтармадылар. Әтине как рабочий батальон дип, әти 1997 елга, ул вакытта безнең әтигә 43 баш, 44 яшь була инде. Әтине кайтармадылар. Без шунда кайтып җыгылдык. 40 тирәвле җимерегей, бакчада утырткан бәрәңге юк, абзарда сыер юк. Утырып ашарга урындык юк, кашык савыт саба юк. Менә әни 4 бала белән иң олысы 26 елгы Нургаян абый сугышта вафат булды. Берлинга 50 километр кала Кострин шәһәрендә үлә. Пагира Ескей. 28 апрельдә Демповидага 11 көн кала. Вот шуны яшәп ятабыз хәзер инде нишисең. Монда туганнар бар. Ашарга бәрәңге дә юк. Ярар, бәрәңгеләр утырттык, бакса казып бәрәңгеләр утырттык. Ул вакытта күргән нәрне мин монда сөйләсәм ышанмаслар дим. Өскә киергә юк. Ашарга юк. Кысыткан менә бармак башы хәтле чыгуга кысытканны кайсы белән җир йөзенә кисеп алып аладыр. Кысыткан юк. Алабута бетте, ашый. Болындагы атлыклар бетте. Таң аткач без балалар бөтен авылның читләренә басуларга таралып бетәдер. Кайда ашый торган үлән бар, басу кырларына кузгалак диге кәҗә сакалы менән балтырган менә шулай. Хәзер яшәп ятабыз 43 елны. Әни урак урганда монда кайткач 42 елны Мизифа туды. Ул яшь бала. Хәзер 43 елны әни урак урганда әзрәк ятып алган инде, заңга ятып торма. Әнигә сирләкте. Әни 40 көн ишкылыкта тотып ятты. 40 көн ишкылыкта бер туктамыйча. Шунда Җиде бабай килеп, мин хәзердә беләм инде ул бабайларны. Җиде бабай килеп, Җиде азан әйтеп үскергәннәре әнинең ишкылыкта тотып бетте, әни эшкә ярак кыз балада. 28 елга апа, 43 елга 15 яшьтә. 32 елга Миннегөл апа 8-дә 11 яшьтә. 37 елга мен 6 яшьтә. 2 яшьлек, 3 яшьлек сеңгәш. Әни эшкә ярамый. Шул ук елның көзендә 26 елга Нургаян абыйны армияга киттеләр. Без бер кем эшсез менә бер нинди ярдәмсез калдык шул апалар белән. 45 елның укырга кирдем шушы үзебезнең авылда менә хәзерге медпункт бар бит. Менә шунда кибет бар бит хәзер. Менә шунда мәктәп. Кыш көне ул вакытта мондый погода түгел инде. Ул вакытта
40-45 gradus kış boyu. Kış günü jolanayak baradırayım. Jolanayak barıp susulaydırıp, mana susulaydırıp, ayağıma susulaydırıp oturam. Жылайым енді аяқтыңа, оқыту шапа ашылана, дәл саппарға нитасын жылайсам деп. Шуннан мәктәп 2 қадақ ярым жон бирді, 2 қадақ ярым жон. Шуннан әне аяққа носка дайлап, менің әби білі Ғатау абы бір туған, Фәрхатның бабасы Ғатау абы бір киім шабата ясап беріп, мына шулай тұрып аяққа шабата білі аяқ келіп. Оның шабатасы да битәлі bir atına 10 günden tişile. Juka juk. Ormanga varsan resnik şanalarının vatı şanaları şahıp kaytara jukaka varsan. Şolayttıra yaşadık. Hazır başlangıç mektebini bitirdim. Başlangıç mektebini bitirgez 49. yılına Tilezi'ye geri başladık. Tilezi'ye geri başladık. Başta bilesin mesela buruk yok. Başta bir iskegine kalapuş yani şupraktan tekip birgen. Başta. Sikmen tege jama bitirgen tilagri ki. Ayındımında askıyakta kiyerge bir kat şalbar tuğulinde ol bir sitsadan tekken. Onun tırusıyla da yok. Şalbar yok. Bir vakit jalap kaytıp kırdım. Yani inşaat yılıysan diyeyim. Butlarıma site diyeyim. Yani şalvarını sıldırıp kaladı. 2 bıt appak şugan. İkinci günne yani özünün ocakçısını ortalığa kesip ikinci günne bıtlarıma urap sulaytırıp mengirip verdi. Bana bilasın balalar. Şunday neşelerge koramastan. 51. yılını zide klasını bitirdim. Bir dürttümde bulmadırıya. Gel bir zide klasını bitirdim. Klasta bir miniyim. Bir sırga okuyacağız. Benim karşımda şab okudu. Ne yapayız? Ana şolaytırıp kolxozda şey başladım. Ondan kolxozda 2 yıl firmada 2 yıl ot başladım. Ondan sonra 2 yıl pulugar bulup başladım. No anda pulugar bulup başlaganda artistan okşa bireleri indi. İkmek bireleri. O vakitte artist tebekeleri indi. Treşedeyi. Onsu yaradı indi. Ondan 2 yıl görüşüp buluşadım başına. El Homanda soğuş bitkenden sonra kişi rahatga çıqqan tugul. 60. yılga dikle ipi kurmadı. Şıdı olmağat men 57. yılına sitke çıkıp ketip Kemirovski'nin Leninski Kuzinski şehrine varıp 20 yaşımda kumrata başladım şaktada. Onda 2 yıl işlep kaytıp şundan bunda 2 yıl işlep kaytıp 2 yıl brigadir bulup işledim. Ondan indi mine şu avulda ilanıp, şu avulumuzun kızı Nakaya isimli ilanıp tağı şaktıda işlege şit tartkandır indi. Bunda öyle şol hatlı kibitlerde de eyber yok ya Karagandı şehrine, Kazakistan'ın Karagandı şehrine gittik. Onda indi 10 yıl şaktıda işledim. Şundan etiler, eniler balam simmında bir kubuşlama bizde kartayda kaytıgaz avula kayttım. Avulga kaytıp 2 yıl, 3 yıl mı brigadir buluşadım. Ondan gelip şoförlükka, sabada şoförlükka okup kolxozda 30 yıl şoför buluşadım. Hatalızda 30 yıl şoför işledim. 50 yaşımdan pensiyaya çıktım. Bugün günde Allah'a şükür bana 35 yıl pensiyalam. Biz yaş balalar 12 saat 14 yaşta kızım rayma. 14 yaşta uğuz yigip makar kırıyında 12 saat sokalı yürüyük. 2 plokla iki türlü plok birliğinden. Zir başında sokanı vurup kotarıp gerek. Kotarıp потому что ось. Hali yok. Yalangaz. Ol vakitte uğuzlar şibinlep pasatkaga üstüne alıp kırıp giteleriye. İnşallah indi soğuş olmasın. Soğuş olmasın indi. İndi soğuş olmasa yaşarız Allah dilese. Rasiye vay. Rasiye zor. İnşallah Allah dilese yaşarız. Tulki bütün tırnak soğuş olmasın.
Бик зур рәхмәт, Заһретдин абый. Заһретдин абый, сезне чын күңелдән якынлашып килүче җиңү көне белән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, тыныч тормыш телибез. Шулай булсын, рәхмәт. Шулай булсын, рәхмәт үзегезгә.